Kardom, kat news long pen ataba birta than bang nili junaliti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangar Deng pen Karbi Anglong Rajniti Itiha Pubor Singh Rong Phar pen ketok aluthui chitini phai kripli ani kang pupona birta perangke Stefan Teron pen kat news sa hemalong birta nang pale. Labang so aluthui along Karbi Anglong along Ratchari apur kimuk kicheng pen kijut an pangrumsi tokponlo. Karbi Anglong arat mate non Charlie Bom a ovi atum Karbi Anglong Ratchari aputhak chini pamirjia phan la solu thui along sido etlo pusi tok bang borsing rong pharpen perangke atum ang nupachini pini labang solu thui kang pu amai long alhisar po aman pen CM Tuliram Rong hang pen si ingpuponlo Karbi Anglong along la son khaya phan akinang sot alu thui gitok atum phan an lothui ka sapa phan dorde pophe an ke Karbi Anglong Autonomous Council pen un an ke chirabdun po pusi lothui kang pu amai long jaipon La solo thui kang puam mai long matum Amar Singh Tiso, Pradip Rong P, Raju Tiso, Pradip Dipusa, MSc Atum Dorsing Rong Hang, Diofing Maslai, Center for Karbi Studies, Pen Thorom Teron, La Pen Ong Dung Githekiding Atum Chitong Dun Si Mesen Pen Lo Thui Kang Puam Mai Pachun Pon. Dorkar labang kedang sok lasi non nilia alang imethang elam ikiyong si chingbode imethang dhorom la pen ge mithang juktan jubat pen chenglok alangli la so kamatha non nilisuma charjan ran sinili wala isia books that class 12 isi ka introduce se balong kamelitum Karbi language ke long lo la so ama empia kai pen damlo je isi ini bang academic admission dopi ethenon bang ke je national Education policy central government jitu keteng pon ateng pelong tenon parliament of passport act dopo je local language thekbek nangji lalo pulong te ilitu bangke da bangke banga khai doan dame itu imithang alami ki bange chali dune ESDC aru সরকারের মাজত স্বাক্ষরিত হোৱা বুজাবুজিৰ চুক্তি আৰু 2011 চনত অসম সরকার কেন্দ্রীয় সরকার আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠন UPDSৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা MOS অর্থাৎ মেমোরেন্ডাম অফ সেটেলমেন্ট তাৰ প্ৰতিলিপিও গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰি 1937 চনত ব্ৰিটিছৰ সময়ত আন্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট তাৰ অধীনত প্ৰথম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কোন প্ৰথম বিজয়ী হৈছিল বিধায়ক হিচাপে কোন নিৰ্বাচিত হৈছিল সেই কথাটা ইয়াত উল্লেখ আছে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে সাম্প্ৰতিক সময়লৈকে জিলাখনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনবোৰত কোন কোন বিধায়ক হিচাপে MSc হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে সেই গোটেই কথাবোৰ গ্ৰন্থখনত মই উল্লেখ কৰিছোঁ অৰুণ লেখে ৰিপৰ্ট কাট নিউজ Karbi Anglong Autonomous Council atum Difu Government College Principal Dr. Nirab Kumar Sharma phan kaphere rong ajok Difu Government College along NK Sharma aninghang aling chiplang sita Karbi Anglong Autonomous Council atum pen piniani anta thangnat alam ta chupuhai helang Difu Government College along amen ka chithap dunlong le kado kawe pen bang pharo phoso se Karbi Anglong ariso atum amen chithap dunlong nang jipu chitini phai sirkep ani pen chitini phai kripli ani an nitrok an chisong det apita men chithap dunlong ji angring avelang Go back we want justice admission kilong le ariso jang tum bang phoro pho ne bang phoro trok ason dolang lasi alang litum phan apharman litum Karbi Student Association hin penda kache songpi ni pho playing dead pen ilitum Autonomous Council ilitum Education Department I am in charge alang li jogosing inti birta bang nang chenai polo de ilitum labang so admission ke palo iphan official bang move bom lopu hala so official move bom lopu alang litum dak wang pen nang chithan nang je polo ma chun che patami asi pini labang so a protest ni pho chok dead pen thang response ave asi response ave plo ni pho polam kali ni tum ni pho kali ni cap ni ingkoi ma chiklo john tame tum dak chi song deji la pe ni le theklong la bangso akachi song along riso jang tum aphit ong aning ki pung song theklong
parnisi hejong nilitum bang pharo si hinis dui pini bang dak bang pharo pho ne ari soi jang so seng kam lasi labangso ko chi song mo ame la so lan so se ki karji je mo itum labangso akoles aparman itum mesen atemon ke wan je phan itum bor inan kokji lasi nilikan kutung ligang tungge lalok je admission kilong dun deo ari soi jang tum lapen admission kilong dun de ari soi jang api apotum nang litum jong si labangso a government college dong nang litum asomar pechali dun vegji lapen alang litum kai pa mesenji dong de nang litum a parents tum phan antame nilika churi gelalo pen napen labangso protest long litum a parents jogjak a student jogjak a students jirpi jogjak ma karbiang long ke do arat organization do antum labangso akat protest long nang litum nang chitu dun veg nang jip nilika churi athe labang 9 September pensilito labangso indefinite protest itum chengpon lo da KSA lapen ke hampang asong cricket home an persitame DGC SUS mate difu government college student society da chapatir bipon lo lapen dak admission gilong le dunatum penangan tundo letum chasong mara petlo a demand mangke itum pasoni vet isi mangke je penenge COVID-19 do kokoposi section isi bangke along tin stream da pe bat nangji lapen hini bangke ladak jitu la shortage मतलब pinangan vacant post do teaching staff along la so vacant bangke prapjin men pe prapni tum demand pilo la bangso demand il tum through principal difu government college pen itum akhai si yam turam hanga phan la pen ke akhai finance minister ampar education minister of Assam Himanta Biswa Sarma phan itum memorandum pilo la so memorandum pidat pen fitstame niltum komane ka chuthan mangke arjulong kam claim bom lo pase arjulong stame formally nitum ke claim council pen steps ken pon itum aphanang ke pachi la posona velang la pen ke alang tum la dakwang mensi osumar nom han lamchak je kipi je nang tum students tum phan episonang pilapo lang tum chipaduk nang nilo po lamchak tu nang kipi velang ni phop leng det pen sitame admission ke long le alam non ana klar dak long le la so klar dak long le tik tak bang ke la bang so ka chesong bang tonte pen ing tonte lo pu bang si kado beta cheparo ponlo apini anani so pen tame kado beta la bang so ani ke so chechak lo pen la son lan so system me bo chechak la la pen jasamet pet council la tuma chuning ri kang tung ma la palo alang litum kopi pot koson polone kopi ke sung lo ne kopi ke boy do lo ne pini ani anda me labang so college aputhak ethe ta me ningje jedat ason si theklo pin ni pho pleng era phike ethe ba ke ningje nei apolo je nali tum lo chali tuma phana bangge towa na thopi pon dolo ke matha dolo poson ini ke pathe son doi ma pu chong hong du tame no anda thekpon long le delo na pen jasmet pet bangge ajale pu tame councilor so ratum education ai hena na kapang kre ke bangke la matha un e pin ason si no nang man tak la so puthak KSA la pen hampang asong atum arjap ti pen te song ji la pen Karbing Long Autonomous Council pen la so puthak propjin pen claim serak nang ji la pen pachul serak nang ji pusi hampang asong ki jali na tum pen kat news apherang ke angno aning ki pung la pen aning ki jang je alam nang ning je dun rinti Saint Moharder and Supplier Association atum sang tikipon amotor along ihum along suri ki thom ki endun aputhak sang tika salon veratum aning kang samse ke chipaklang aputhak social media along viral detsi ke ongdung aradatum Saint Moharder and Supplier Association atum ke sentiket ason si claim lola pen ki dukke lakatum atangkasi kicho endun pusikang jang terang pen section kram sa aphan lamthe arbo lasi social media long ka viral video lang iksina lake sangti ke bona long bangke chini hur nong poje anutina tunda lebar bunoi supplier bunoi mohor atum bunoi da chini nei lage kangjang terang ban jackson kram sa chal si lage lan ke bon ilo cm aphan lage anong pa juno na ne cm le sangti na bon kali athema chini lo kidu ke lak tum ke chongda ta long na kham khidun ko ana ningilang no bang phulola kidam tang la hai tuma viangko lilitum chongdat ning hang aling chi chongdat ta chongdat long apen chini lang poje sangti long pen kireng sangti joine pen muni tumko anone sangti long pen kireng
ki dukela ka tum ki chongdara tum punoi varsai mesen na son si ji theklong lo imina dimlo hormu ke jor ke chulang lage kupilo akhin do ge lage ador pa kompong ador kompen jor are lo pule nang pusitami kangjang terang le lage ador nang pudunji ador nang thik din bangali nang li jong si porta milai lo bulote nang li hem wa biri bithung hormu nang li ke jor sitami nang li ale do teng sinali ta ke jor po ale do pusinali ta jor po Kasi lason bange job ceria nahi ale non gili tum ke jor non komentu pene sangti nang bon pichek pen chingjin so sema itu garat saide choklem choda mathai ave non anutin bang phusita me supplier dum punoi levar dum punoi sangti joine pen sangti phan chokha joine pen machine ke sona bang phutum la so machine pen ku pilo claim ipo si la hoyalam bang matha pami pen si claim nang ji lage kangjang terang tum si sangti lang roy ham phulo bu lage kali karbiang long ke kangjang terang helo ma ke thenai ku pipo lo lamar juret ke forest tum ne bunde dim ta kangjang terang si nep dam ji kangjang terang si forest fan hudai dam ji la pupulu te lage ku piaron lo lage forest department na phanta kangjang terang tong the munak loma mante forest department na tum tong kangjang terang phan sakti panep dunai ji gari panep dunai pu kangjang terang phan ka chuwan loma la so lam da matha dam mi la pena ku non election por ke matha dam pulote non CM leke bon gali nili tum anda chini ke cheng pen ke union ben si ke bon pulo sita me union ben ke bon pulo non council pondet non bang ke hoklo to CM hati du koklo la bantalin tum manila sita me la bang so ke bon dam pro bang ke CM phan la ke nong nu ki julo non kangjang phan si pudam nang kok po kangjang bang ke la ke CM phan si ke kham khedun anong pa junu nang pu phan si sangti ke bon piloma pule matha dam hitame matha dam me lam lo athe CM phan puda matha ya vepin CM thang nang aprang ben sitame thang ta na pudunde choklem long bom lo chosan long bom lo la sinon Dimapur an ki jor dam nang chia red na kangjang si ke thi la ke kangjang le sang tm phu gali ke sang kangjang ke thang ta ave kangjang la ke hamai no munit mohor ta ave supplier da gali ang bong na chi jok dun si lage ene nang ninje dun thap sangti par sipti long 110 toka komentu ningkan pene Dimapur sangti market dolo sangti market lo non puta sarikuri puta ludle lang 80 rupees anta non anta dak ludle lang sitame kangjang terang kan ninje dam bangke sangti po hormu ki jor amia phuchini ne pina bang phusi kan ninje 110 toka jagat pen nam nang ji kangjang terang tong hata ka dor ke thigam lo mante monili tum ke jor hota 200 par sipti long na palong pipo ma kangjang terang phan arju me melo la pusi tame lapen ke dam tang an union amen pen alang tum road development pu alang tum union angkim dun chok pen LP gari par gari long chiklo jon long 90,000 dampar ihum long chiklo ihum pen chiklo jon long 60,000 a paisa ke en te lapuan a faru gari do kom se kom par de long dampar LP pen milai et 100 120 110 la sona gari do te ihum long pen arni si a collection long si ihum long pen ek trip long pen si 3,000 bolote 110 120 gari a photoson ke ko ana paisa si ke lelo nali tu matha dam tha Aning kanwang karbilang pieroi lang ke thea hu dua amla MSC constituency angkang langroya kung ke dorong mai sam tharvia bi lepen borsali arong hai hu aradatum lang therote kisung ke dokok titia jok local MSC prabhattaro ahin pen kidamtang aning kan mithang jongjung pen telong hum phok kirapi ponlo Bon Chitami Dordelang Pupen Puthot Water Resource Department ahin pen humni pipon thulo lasipini MSC taro rideng pen borsalia rong asar theila pen mai sama rong asar the ari deng humnia telong hodai tekanglo telong kirona maya hu duar amla MSC VDC chairman Sorjo Bordoloi Otharlangzo Municipal Board nominated commissioner rong pi habe lapen pinang an rong arata tumpen chetong dun dak mai sam lapera muhet borsali rong mielong ini
tilong kurang long bangke dengan water resource department ain pen si ili tum thanang pidulo nili upen kahang dun ta jok kada farman kamong si nilong dulo tapi pini la bangsu ihum la mai samarong masakti tadulo ba habe tadulo alang tum than nili pini pen somji po di Ladakh nanti tu menjek pini Ladakh itu Geramla BDC chairman Suryo Popular kahit adu lapen ini tu mungkin apa yang kahit adu General Secretary Badan Pro kahit adu lapen Ward Commissioner Sitro Bahadur Newar kahit adu tapi kadu kami ingin sih dari labangso buat kabang abai Pedro Masarte fan Biglo, deh, dalam tu cuba ingin. Angin lah bangsa itu bang mobil ter, ini langsung dari kita di polis kanan cuba informasi. Ada beberapa bang kelapan sekarang ton pekla, demi tak mi kurang tu.